twa tshwaregile ka kapa o tlo bitša setšhaba wa re tla o mpontšhe ditlale mpontšheng gobane bona ba tseba gore motho o ba sa tshwarega ke nka taba e leng gore a se nka ba bitša setšhaba ka kapa motho wa ka se tshwarege ka mogwaka ka le gomola ke nnoši ka mo tlogela ka mo ngwakong ke mo tlogela bjang motho ka ngwakong ka kapa a tshwaregile le ngwana go be go sa tshwanela gore ba emele o mongwe wa gabo gore a tle a mowele gape gore ka mokgwa o mowetse go ra gore a nke a ska tshepile le yena o ile a ra thoma go hlakahlakana aowa ke lebogile a re lebogile hle ke tlo kgopela gore ka 25 past 11 nke ka mo motetema ka mowe nke le bueng re kgoneng a go ya thapelong rapedišeng lapa le rapedišeng bana ba mohlomongwe ka thapelo ye modimo a ka kgona go dira matete batho ba lokollwa batho ba senoga bana ba ba kgona go phela jwale ka bana ba bangwe ka 25 past 11 ka motetema ke tlo kgopela re letle le bueng ke mo ka reng thapelong 25 past 0648582771 0648582771 MCRS mo moeng tumelo thobela ya kwala bone jwale o ka re le a kwalanyana le ka no bolela ke tla le botsa ge le sa kwagale ya ke re bothata bo ke bolaetsa gore monyaka motho a nang le mpho a pele le batho ba bantsi ba ba rapele lapeng le ba rapele batho ka moka ka baka la gore ntho ke kantsi ba shumisa moliri and then selo se sa me boya ka botsebotse se dula ka mo gare ga ye drum and then e tshwenyane le boyokoloki di-doctor di ka se kgone go e bona ke maele a ka onao a ke lebogile the short thank you danko 064-858-2771 064-858-2771 re dutse fela metsotsong e mene go itšwela go e re ja lesomete 4 minutes after the hour 11 o'clock mcrs semoyeni ye tšhe thobela Hello. Hello. MCRS 064-858-2771 MCRS mo moyeng dumela Hello. MCRS ke tlo go feta wa rra ka baka la radio yeo ya gago ebile ke re go go fete 064-858-2771 064-858-2771 MCRS mo moyeng dumela MCRS mo moyeng dumela hello ntate ke kapale kae a re gona rra lena na ke na di-minute mara moletša ka motete maro pele ke dedimala pale ka motete maro tlo ba le ngwathatapele re a leboga thank you danko 064-858-2771 064-858-2771 ke nomoro ya mogala ka mo diphapošeng kgašo ke bona all right MCRS mo moyeng dumela MCRS a ke kgopela go hlodimela ka mo di voice note ka fa nke ke no topa ete nke ke kwe gore bona ba reng tobela ka kgašong ka kapa ke mathata ka kapa radio family ka moka e bajwe ba bang ke di-stroke ba bang kgopolo wa e bereke gabotse ka kapa di bohloko tabe mara go ka nna ka kapa ba hlokomele mara ka tube ja dumela ka gore Dr. Moremi o gona mogauso o tla ba bontsa tsela o tla ba fa lesedi
nako nngwe re ka no re dio ke tsa batho gore ke eng mara nako nngwe ka kapa go kgona go kry-a gore ke dilo tsa badimo mo gongwe go ne le dilo tse re ko morago kwa go ne dilo tse dingwe tsa kolotiwa bo bagalabeng le bo koko ono kry-a gore mo go nako ka re le e nyakisisa batla go botsa re eng modimo mosolosolo wa kwatile gore eng kwa iragalang ka re dilo tseo di bona di tiragalang o tlo go lwala o tšhikitšhiki go lwala go dalo nako nngwe ka kapa le ka motho re re wa seleka o ne boloi a wa ka kapa nako o santse fela ba paisisa ba kwala botlhoko fela a emela kwa nako mme ba kwala botlhoko a emela kwa o rara ka no latala ka ntsha dilo ka nako e ntoso mara ga ke re ga se bona ena ke re ke ka re e gape di go ne kgonang la rena go nngwe o kra ka kapa e le gore ke sedimo ka mogare sone sedimo sone ka mogare mara ke ra go tla loka o tseba modimo le ena Dr. Moremi mo gongwe o tla ba bontsha lesedinyana o tla ba bontsha gore eng ke eng o tla bona gore o di bona bjang ke a leboga MCRS mo moyeng dumela Sawubona kaka. yebo Njani? sikona kunjani Ngiyaphila kaka. mm Ukhuluma noThugayina la eDonaldson. ngiDonaldson siyathokoza Kakapha ihliziyo yami ibuhlungu indaba lena ibuhlungu kakhulu kimi ingizisela amanxeba. Ngalendlela la kungakhona lempilo le ephilwa yilabo Thugayina balapho. Impilo le esibhekene nayo. iyo Nathi la ekhaya sisele siyi-2 bashone bonke ngento eyi-1 bathi sineshukela sonke kakapha uNkulunkulu makabasize labo bathandaze kakapha mara ka re le ntate Moremi ke tshepa gore a ka ba thusa oya a ka ba tlhahla ba bontsha tsela oya e re kwa bohloko gampe gape re ne bana ntate ka kapa re belego ka nnete o gore wa te putsiša gore ge se ka tlhaga ka lapeng la gago ke gore o ka bona o itseng le boroba botle mara ntate Moremi ke a mo tshepa o tlo ba thusa o tlo ba tlhahla ke ba bontsha tsela oya thank you a re a leboga hle 0648582771 0648582771 yeo e teleditšego ye ke motse community radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM MCRS mo moyeng Hello papa. thobela No gona le kae tate? a re gona ra lena No bolela le ngwana nna maila mo malaeneng a ntwana. ngwana mmamaila ka malaeneng a ntwane kgaitšedi ya ka batho ba modimo we Le kae papa? a wa go ne molato ngwanešo Tabe nkutlwisa bohloko tate kaka. taba ye e le kweša bohloko nkane le kweša bohloko kgaitšedi ya ka Bohloko ka gore le rena re mo dieteng tsa bana bao ba batho bao. Ra tlaisiwa bošego le mothegare ra ribela ao batho nene re na le masea setse re thogetse gore ge ba palela ke rena ba tla ya ko maseeng a rena kahle wena re a kgotsa tate ka kapa bana bao ba modimo bao ke buša o ka re tate Morenya ka ba hlahla a ba bontsha tsela a ba thuša bana ba modimo ka nnete ruri ke nna mmago ngwana a thuteng ke Koloi Maloba o le gona mo gae ke gona ke tsere matšatši ko mmerekong ke sa le mo gae oya a gone bothata kgaitšedi ya ka a gone molato felo re tlo bolela rena le lena mohlho mongwe re tla bona gore re le thuša jwang ka lo tša di-counseling jwa le jwalo okay tate ka kapa nka leboga a re a leboga ngwanešo okay go lokile tate ka kapa aha 0648582771 0648582771 nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka gare ga lanego a lapitšentše kgolo re ka gare ga tharolo ya mathata yeo re inolotšego ka gare ga pitša yeo e kgabakgabago MCRS mo moyeng re gona ra lena
gona o malone ka kapata bo tlileng kana le gone ya thusa man ke tabe thata ya ngalaba lapa le hlasetswe gape le hlasetse ne ba le rena kwa botse para le go gore ba malome ka kapa ke ke gopola go botisa so ka ina gore na matswale yena o ile ge ba senotsi ya ausi wa bona yena o ile a barela a reng ge le o sa phela na ana o kile a ba fa thego ge ba ntse ba le pitshile le motse ya bona ga ba o ile ba hlela matsogo khaitsedi batswadi ba bo sebara ka moka ba hlokofetse go be go le dikgaetsedi tša gage tše tharo ke ba ileng ba hloka thego go sesi wa rena ke ba bannyane go sebara goba ke ba bagolo go sebara sebara ke la sepone ka gagabo ao batho le ikwele ga botse kgaetsedi yaka ke a bona gore ke mathata mara Dr. Moreni ke kwešiša gore o tla ba thuša le rena re tla ba bea dithapelo gore modimo a be le bona ka molateng go tsene khuto motho a tshwereng lapa leo modimo a mo sebetsa ka lena matsatsi a tshwarege ke bolela le Kevina ka mo tsimanyane malome ka kapa a re a leboga ka tsimanyana hle re a leboga danko 064858277 064858277 metsotso ke lesometharo fela go itswela go area lesomete gomme a motheletši a gopole gore ka 11 re a thapelong ga se semakataba ye ebile ga se empša baapei ba dipitša e šita le batheletši ka moka ba MCRS ka kakaretšo ba tseba gore ge go le boima ge go hlokega thapelo re a ikhwetša MCRS mo moyeng dumela malome kapi thobelang kae re gona ra lena re gona re a di kwa ditaba tša lekgono malome ka kapa ke di boima go feta ke di boima ebile di kweša bohloko go feta tše re ile go ra di apea pele ke tsona ebile di a tshoša o ka re wena o na le mathata gane batho ba bang ka montle ka mo ba wetse ke leru le bapipile ao batho le bapipile wena bile o kgona go tsoga bona ba kgone le go ragaraga batho bao a ke le gore batho bao ba keneng lapa leo ba ne le dipelo tša bothata ba ne le dipelo tše ntsho ba ne pelo tše mpe ke dite kudu ka le ka kapa ba ka senya ko bona lapa la motho le sa tsoge ba ka senya ko o ritela molokwana rike nke botlhoko ka kapa o ra re lapa leo ba le tlhakanyetse a se motho mo wane ne tlhakanyetse ya mara o mongwe wa mogausi o mongwe wa gona ka mogausi ka mo wa tlhakane ke lapa leo se ka ba la tshogane lapa leo le mo boimeng tate ka kapa le re koša botlhoko kudu so nna re re bana ba modimo bawe ga ba kry-e thuso malome ka kapa e re moloko o o hlekile o tsoge ka lelo la matsatsi go bone o tsogile bona o kgone o ithintha maruri o kgone o bona gore re tsile ka mogare ga mollo re tsile ka mogare ga metsi a o beda ao batho modimo ga a ba thuse ntate ka kapa modimo ga a ba thuse kore ba se ka ba felelela ke a rapela ba se ka ba fela bao ba sekeng modimo ga ba kwele botlhoko ba kgone ba tsoge ntate ka kapa ba kgone ba tshwarane ba tle ba kgone go bona bogolo ba modimo awa le nna ke senya kere yo ntate ka kapa kore a kgone re ka tsoga ba bangwe ba re ka se kgone go robala ka diko gore ka robala re tsoga ka mokgo taba tseo di kwisitse motho ga ona a re a lebogahle ya leboga malome kape aha 064858277 064858277 MCRS semoyeni yechi kaka yebo le kae na re gona ra lena ya re gona ya ka mathata wale mara badiri ba dilo tše mo lefaseng ba tlile go senoga badiri ba dilo tše modimo o tlo ba senola o
tlo ba senola go ka gopola ile ala le swere thopete nngwe le profo ka re go wena ka re mathata le thuseshaba mathata a sa etla mathata a lefase le ka mo radio jwale a re tla be re a theleditše tšatši le lengwe ke ge badiri ba dilo tše ba tlile ka kgašong ba tepolela ditaba tše jwale ke nnete taba bona e nyaka go lebellwa ka moropa e ne le mo ithomileng gona e ne le mo thomileng gona ka gore ka nako nngwe go ne boloi go ne le mašaedi a re tsamaišitšeng dilo tša sedimo ka gona and then tše dintše batho ba re bereka ka ge go tlhagile lekhu ge re ka se tlhokomele ge go tlhagile lekhu mongwe a robetše ba kgona gore bereka ba kgona go bereka dibešo tša rena ba bereka le mohu wa rena ke dilo tše batho re swante re di tlhokomele mara e ne le mo ithomileng taba ye ka kapa o ka se no ba ka mokgwa go ne le mo ithomileng leswa ke re ge ba ka e lebelela ka meropa ba tlo kry-a ntlha ya yona mo ithomileng gona gore ithomile kae ka nnete ruri e ka modimo a ka ba le bona re tla ba rapediša a se bona fela batho ba sa ne mathata go swana le bona e fela re re badiri ba dilo tše ba tla senogwa ka lengwe la matšatši ka dithapelo tša rena ka nnete go monate go ba le wena ka kapa a go monate go theletša ke lena Elek M Tsamago ka Spispenta 18 minutes past 11 o'clock la nako ke pitšentše kgolo gona fa go mutse community radio ya lekgotla la sela ka gona fa le go 96 number 3 FM ke moka ge ka ba 96 number 3 FM ga go fitlhelele ka rtapa fela go www.mcrs.co.za gomme leo le kwa go lentšo ke la kakapa ya radio lona le thunya go tšwa gona ka fa ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgauso le mmila o mogolo wa R573 gomme a re gona fa o ba re gaile molotho ke lena la tsela kakapa radio 0648582771 MCRS mo moeng dumela hello le kae a re gona ra lena a wa re teng ye tsere go tla meketla mpuputa ha taba ya setutla wa tsabile ya tshusha ka kapa e tshusha go tshusha wa tseba se segolo ke yona ke a re fore se segolo ke yona thapelo ka mo gare ga motso go tsenele naba e segole na banyana au bat bona ba bolelang ka dimpia go na le ngwa go mo mothuti la sa bolela re mpia ya kae kae ile fula dinamone e go mbe ba mothantsha re di sha dinamone lo boloi bo gona bone ka kapa se segolo ke thapelo ke kgatla go gore gane bjalo go tlo tsena thapelo ne le nnete ya gore ka matla modimo ka moka tsotlhe di tlo fetoga lefela ene modiri wa tsona o tlo nyarela gape modimo ga go araba gannyane ebile a ka se go arabe ka pele mara one wa fela gore modimo ga nkarabe mara ke tila go arabane ke ga tee fela jale moloi yona le kgalegane ko le bohloko ara ka le leng la matšatši o tlo senoga ka nnete ruri ka re modira dibi ba re wa itirela mara go neta baka kapa se segolo ke thapelo re sa letse ke yona thapelo le re tlo khunya mare rapela ke re se segolo ke morena a re a leboga mme ramo a phala morena a gona ke lebogile ate a ka nnete ruri re tloga re lebogile kudu magagešo re a leboga metsotso ke masomepedi fela go itšwela go area lesomete 20 minutes after the hour 11 o'clock o fitlhile moroka ka fa ke bola ka ena professor Moremi ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a go le kgauso go tswa gona ka fa le ka lefaseng la ga maatla la Ramošebo kgauso le letamo ka kapa gomme ka sona sebaka se ke no mofa madume ge ke fetša ke nagana gore o be a tloga a theeleditše empa o tla re ga fetša go le dumediša magagešo ka no re ka metsotswane meraro kore ka no e re fa gore a kgone go ekwa le go ikwiša ga botse gore na re fata re yakane ke moka napile re tlo no tšea nakwe ra moadima yona a bona gore na yena o bona eng o kwa eng ebile o tshepiša gore ka mathata a bana ba banago le wona o tla dira eng jwale ka morongwa lefaseng le la Jehova jwale
You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. right motheletši wa motse community radio e re ke tabogele gona ka fa letlou tša baroka ntate moremi professor ngaka ya borena ya setšo kgoši ya ka ke tšea madume ke a iša ka mo go wena ka fao o a fetišetše go batheeletši e le ao a tšwago molomong wa gago hle a ke go tame malome ka kapa ke tamiša magoši ka moka baruti ba porofeta mangaka ka moka ka magaeng ke a le dumediša setšhaba ka moka ka kakaretšo batheeletši ba motse community radio station mmogo le ka kua dikgokaganyong tša leago ka kua matlakaleng a go fapana banna ka TikTok, YouTube and Facebook we ra le dumediša wa le dumedišang ke moroka o fihlile re fihla ka